Good morning and welcome to Asake Online. My name is Leslie Moyo and the program is On the Pulse, where we focus on service delivery issues affecting Matabeleland communities. In today's program, we visit Iminyela and Mabuteni townships here in Bulawayo to talk about the housing problems that the residents are facing. And so today we want to talk to the residents to find out what they think is the solution to the problems that they are facing. Some of them are living in one-roomed houses with big families. So we will talk to some of the community members to find out their experiences, as well as the water problem that is affecting Bulawayo communities. Mina ngumsenzeni Sibaha. Ngazalelwa la. Mina ndi 67 years. Ngazalelwa khona. Silohlupho lama-toilet phezulu ikhamisiwe. Vele wonke ngathi siyafika wonke ngale. Sizamile ukubika kaningi sehlulekile. Mina most office ngihambe ngiyabona ka4. Umakhelwane wami la ekhambile. Izolo ngizomthiwa kuhamba omunye futhi. Lapha kule 3 months kunje. Kule 3 months kunje sehlulekile. Akulanto kanye lamachemba kakula kufile. Kufila kulanto esingayenza sesizamile ezindlini lakho kuyavuza. Angazi ukuthi sithi lokuthi siqonde ngapha isikhathi esokhathesi ukuthi siqonde ngapha sisakwazi sibikile ukhansila wathi uzabatshela indlu isetshenziswa iminyango A4 itoilet A1 njalo labantu abadlula besiya lapha bayakhona badlula bengena la yikho kubangela ukuthi kwesinye isikhathi bese sikhipha anti uyabona abantwana lo uyafunda le 3 days umntwana ayisikole ngenxa ye-problem yona leyo. Yebo amanzi siyabona ayahamba kodwa siyalwisa ukuthi siwagcina amanzi kodwa kwe-toilet sesehlulekile. Okwama-toilet sesehlulekile kakhulu. Njalo uhlupho lwezindlu zethu thina sibhadala most izolo ndinika incwadi yami ehambe ngabhadala ngayo ngibhadala 300 umuntu omdala ongangapha $300 ngihamba ngayibhadala izolo. Singenisela izincwadi sesesaba khona ukuthi uthiwayo kwesinye isikhathi sizakhathekile. Bizo lami Esther Nyathi le 17 years hlala eMinyela. Lapha kunzima kakhulu la. Lapha uyathola dade omunye wathi ese-toilet khona ngwawa lokho ephakathi. So njengathi esisakhulayo yakwanisa ukuthi umntwana ethi ese-toilet wena usendlini uyathi ehlezi e-toilet kuwe selimele umntwana onya busendlini. La khona apha yakwanisa ukuthi ugeza umuntu efike kungenele ebath. Akuyenze at least mawulesivalo yakwanisa ukuthi mawugeza uvale ngesivalo. Toilet lakho kulungiswe sho siyacela. Then vele lapha kunzima lapha. Lapha kunzima kakhulu. Ama toilet angikhona kunini sakhulu ukuthi ama toilet wonke le impit amasuwethu lapha 6 months so bantwana bayesikole ami ngeke ngagula ngisho. Ngingasi ukuthi ngenze example abantwana. Ngeke ahuda sibingibe e-toilet ngenxa ukuthi la sihamba sa report akubuyi abantu. Ngohambe report abakutshela isithengele. So kuyafuze thina senze nje. Navela kumphathi because ngathi ngigeza umuntu efike ngenele. Ngithi ngigeza khona njoba kuyaphephuka khona makulomoya. Kuyabe kusithi ngathi ngigeza khona umuntu efike ngenele. Angeke ngize ngikwanisa ukumvimba mbe ngithina at least mawulesivalo kwanisa ukudonsa isivalo phakathi but ngelembu angenzi lutho. Ngabe basilungisela lokho besincedisa ukuthi kube lezivalo lamduli ibe right. Mina bengicela ukuthi singasoli ukhansila nje. Ukhansila kalamandla amakhulu. Thina kudala sikhula la sikwazi sithi council yayile power ilama donors. Uthe ngokuya yacinisiswelana ama donors. Kwathiwa abantu bezibonile. Thina imali yasihlupha kathesi silabantu asilabazula abanye izintandane. Imali siyayibamba kodwa uthi siqalisa ukuthi senze i-toilet kuyasehlula ngoba sabasifuna ukuthenga ukudla. Safuthenga ukudla. Okuningi futhi ukuthi ukansila lo MP bebambane bedinga amadona. Akhatshana azabuya kanjani asincedise. Bese sifisa ukuthi sihlale phansi la. Simcele ukuthi azame ukuthi asilungisele izinto amabhathi ethu ebe right. Indaba zama-toilet lezi ziyasihlupha ngobana ezinye vele kusela zivalo njalo kukhanya phansi lapha vele sokumanzi ukuthi khona vele indawo esokugcwele ibacteria. Khanye nje ubona ukuthi khona lenxa ukuthi uyangena into zangona zonke kubolile amapipe konke sokubolile. Like i-drainage system yona le impompi sika khona anti usinje ngalapha.
khathesi lapha le yina singene yegagale ngegagale lapha sithatha khona abamanzi konke kuhle into ezisezihambelana one time. So amanzi nxa esephuma lapha sekublokile laphana aseflowa futhi la abantwana sekwampa abantwana badlalela khonapha. So ngenye inkalakatha iproblem esilayo yona le singazi ukuthi khona ukuthi bangakuyi-complex lokuthi bakususe abantu njengona kulama-new toilets ngibona kuba ngcono kakhulu kwakho ama-new toilets kubona lokhu sokumoshile abantu kakhulu. Le toilet sense abantu abaningi iblock yonke le ngathi ngapha ngama-stroke 2 ngalo ngu-stroke 3 bonke bala vele asikhona ukuthi ngathi nje bonke la vele ingathi anyone odlulayo even itape le akukhethi ukuthi loba ngubani loba anyone uvela loba ngaphi uyafika kuphela avule la nxa ufuna ukuthi ivuleke sabto nxa indaba zamanzi sesenza ukudinga amabhakede sifake emabhakedeni but kasilast because nxa kusatha ngahamba 2 days i2 days usenza ngamapheli lokhuyana upheka ugeza usiyaflashisa uyabona ukuthi akusahambelana already kade sama-toilet amanzi kawekho siselani izolo. So already vele kade sukungena e-toilet is another problem. Amanzi sesiwasevile songokuthi just ukudla okupheka then ukuthi ungene ngayo esambuzini akusela lutho. Bona labantwana abancane lapha manje ngiyebele kakhuluma phambilini ukuthi ingcekeza kwesikhathi yageleza libavikela njani ukuthi bangabanjwa imikhuhlane le. Kuyahlupha njengobana into ezinjengazonezi ngobona kasilayo even imithi ukuthi khona singayithela even lapha kungaza kube le problem loba sokubhobula ukuthi khona singathela umuthi ukuthi khona ungabulala ibacteria leyana kakula nto esilayo lokhana sokuyisurvive ngelakhi okaNkulunkulu. Thina isifiso sethu besifisa ukuthi khona njengezakhamizi njengobana kulama-new toilets wona la yakhiwayo ukuthi nxa kulabanye phela bangakwanisi ukuthi bakhelwe bakha ama-new toilets lawo ukuthi i-city council ngokwayo ibakhele ama-toilets lana whether kumbe babhadalisana from sebeyakhile kuba ngcono ezilongo esele-new toilet ezaba lesivalo sakhe le-everything le-tape yakhe okuzabona ukuthi la uzabona iplan yakhe because le into emajority le iyahlupha ngobana anyone from anywhere uyakwanisa ungena etoilet kwanisa ukuvula amanzi achiye kunjalo. Mina uKevius Bhebhe endaweni enjengempompi kusebunzimeni akula ukukhulunyiswana kahle sibili songupho kuphilela nje kuphela ukuthi njengobona ukhonapha ukuthi ungakuthini impilo isebunzimeni njengempompini ngale akuhambi kahle ukuthi abantu abathi njengathi thina singamaloja abanye samaloja izindlu ngizabo so kokwana iloja labo selithini lo mnikazi wenu so wona babe sebekubalela njengokuthi indlu leyi umnikazi vele sasingaphilisana so wena sunguyindlela ngumuntu ohambayo so kokwana ungasaphatheka ngendlela eyiyo wena wona suphathwa vele njengomuntu odlulayo so yikho uyabusukuthola ke ebantwini belezindlu zabo. Lina belefisa isifiso senu mhlawumbe ukuthi nxa ukhansile ngaya elungisisa lolu daba lefisa ukwenziweni ukuze ukuthi abantu bahlale kuhle ezindlini ezikahle. Hayi nxa ukhansile engaba lamaplani yena ukuthi njengobana sisenkingeni enje nxa le plan ukuthi singathola nje izindlu kwezindawo hayi akula nkinga thina esingayilokhuza khonokho uyabe ekuhlelile yena sina siyakuvumela kuphela ngoba siyazifisa ukuthi kusihlale kahle kuphela siphume endaweni njengale ngoba endaweni njengale njengona ukuthi kuyi-number 1 lemabuthweni izindlu lezi vele yikho wantu ukuthi kwagcidiza amakhishi lawo kwakuyisixhobe so isixhobe sidala imikhuhlane eminingi okuminyana kwabantu so akumelanga ukuthi vele kube nje yikho waceka ukudiza amakhishi lawo so lakathi sivele nxa kunje lokungajintshanga lutho kangako ngoba lokhu vele kuyisixhobe nxa kunje asikho safe kahle ukuthi athi le indlu ngiyomunye le ngiyomunye
arabantu isidiye umuntu oyi-1 kuba lula kuyabe yifamily eyi-1 ukuthi manxa thi singeyomunye lo labatwana abangu-9 lami labantu abangu-9 nxa behlangana egumeni lingaka akuhambi kahle amaze engahamba kumbeni 3 days kumbe 4 days siyenze ukuphuma sigijima siyaphetsheya lapha enjube la avame ungahambi kakhulu yikho sigijima singezigubhu sethatha omanye sikwanisa ukucela esikolo lapho emabholo nje ukuthi siflashe kuphela ema-toilet yikho esiyake sikwenze kunokho nxa amanzi angani alokhu ehambile. Ibizo lami nginguvele Dungeni. Le minyaka engu-73 eminyela lapha kuchuthisen lama 30 something ngihlale ngo-1982. Izindlu zonke ze-number 1 azila ama-toilet ngaphandle kwalezi ezakhiwa ama-uvesibomvu ezezitini ezibomvu izo ezilezambuzi lezi ezingidadada ezingama-4 rooms lawa ahlala abantu abangu-4 besebenzisa i-toilet eyi-1 besebenzisa i-bathroom eyi-1 azilalo ukuze azilama-toilet sikwakhile ongama-toilet lokhu akukadonselwa amanzi kumelele ukuthi sithelele irenti nzima asilamali so abakulungiseli nxa ungaqedanga isikweride sakho abakuvumela ukuthi udonse amanzi walethe etoilet yakho. Well, I think the most that is faced by these residents is accommodation, where some of them occupy one room being 10, 15. And the other problem then is the toilets. Toilets are used by anybody who passes by because most of them are now no longer working. So these residents here are faced with that problem of having no good toilets. Hence, it's unhygienic then for such a community with so much people in to stay without toilets. To me, this problem needs a combination of those who are supposed to do work for the community and the Residents Association, which will monitor any service provision that will come by. So we've actually engaged the councillors who are elected by us to go and air our point of view. But it's not coming forthwith because most of these people are politically elected and they don't want to jeopardize their area because what they want is to remain or to again get back to the councillorship. So it's not easy. Hence our organization is working flat out to either take people to the relevant authorities where it must be fixed. But you are hitting a brick wall whereby a competitive way or competition of other resident associations that impose themselves, that will get a recognition from the government, will go and say what they are saying is wrong, let's do it that way. And those particular people, you will find that they will sometimes, after saying that, disappear. And hence the problem is not solved. We are trying by all means, working with the Zimbabwe human rights lawyers and other organizations to put these things straight. But we are hitting a brick wall because of politics. And what is the solution? The solution, the solution is for the city council to agree with us to allocate another land whereby these people can be removed. A land which is not too far away because they are the pioneers of the town, of the city. So they need a land which is not far away. Hence we have identified the land in Pelandaba West where we're supposed to put them. But what transpired, then politics popped in and that land was given to a developer and the developer started picking up his own people. And the other problem that we have is that the Council of Bulawayo is not solving a problem of multi-ownership of houses, whereby the one person is found to be owning more than 20 stands.
more than 20 houses, which he actually puts it up for leasing. You get lodgers, and the same lodgers, the informal traders. The informal traders don't have money versus what they get in town, treatment that they get in town, running up and down trying to sell. When they sell, they now get what? Money that they cannot use, money that will go to the landlord. I think the Council of Land needs to know that the policy of one house, one person must prevail at all times, but it's no longer followed. That we are deeply annoyed by such a scenario, whereby we believe the City Council must listen to us. We have got a way of making them listen to us. If they cannot listen to us, we will end up taking them to court. That's the only remedy that we can have, because politicians play it their way. They want to remain as councillors, MPs and all that, whereby a certain political party that has gained or has won in such areas will dance the way they will think they will put them back again. Uhlupho oluseminyela lohlupho olusemabuthweni inkinga zabo ziyafanana. Izakhamuzi zika 13 zenezo ziwele luhlupho lokuthi sezifuna i-home ownership yezindlu zenezo ezeminyela lemabuthweni. So inkinga abahlangana layo yena le ukuthi i-council kayivumezi ukuthi inike umuntu indlu engela facility toilet. So yikho lapho sesihlangana khona le nkinga lama challenges ukuthi bathole that home ownership kumele sikuncedise ukuthi ama toilets la afakwe. Right now zikhona inhlelo ezikhona eCouncilini ukuthi ama toilets la ayakhiwe through i-retention fund esitholayo, imali esitholayo e-City Council. Sile project esilayo okumele siyenze kwa 13 lapha ukuchaya izitina, brick molding, sichaya izitina sincedisa lezakhamuzi siyakha ama toilets lawo. So far umshina sesawuthenga, umshina is there stores eCouncilini ubekiwe, kusalungisa indawo lapha na Osquare emva lapha whereby sizaqala khona ukuchaya izitina. Ngibona ukuthi umnyaka lo oqalisa obuyayo lo January sisabe sisiphakathi kwakho, ngoba okunye okade kusasibambile belokho besakuthenga beCouncilini department ehousing. So yikho umqoka ukuthi singaqalisa that project, sizakwanisa ukuthi each household sincedisana ukuthi siyakheni ama toilets lawo so that bethola ama title deeds. Njalo futhi okwesibili ku-2020 budget e-City Council uhlelo lwama toilet lukhona kuhlelo luka City Council ukuthi nxa singathola ama funds e-City Council vele luhlelo lukhona ku budget ukuthi awumele zoyakho ama toilets la. So siyazithembisa uzakhamuzi ukuthi at any time kungaba khona ongaphekwa e-City Council ongayenza ukuthi uhlelo lwama toilet eminye lamabuthweni ayakho, and then izakhamuzi zithole i-home ownership yazo ezikhalelayo.